Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kumbakalong menta, kajing pentrai ya ke projek sam ombam omdi, syakishnong kiba hakani kanong ba Shillong, lengba ke Greater Shillong Water Supply Scheme, jong ke Phase 3, kadang ya cacat hadu menta. Ya kani layatu da Menteri Sarkar bakmi ya ketnan Public Health Engineering jong ke Sarkar Jela, uba samlin malngyang ha ka jekran kerpang bat ka Batisi TV, ha ka janmiet jong ka hendrew terik menta unailar arjar kat kendai. Uni Menteri Sarkar layatu ba kumba kalong menta kajing pentrai ya kani ke projek, kelayat la kumba nyopusan na kasispa, bat kajing tani ki pipe lala ban penpoi hadu hendrew mer apar Shillong. Uba samlin malngyang ulai turu ba kabasahi menta bantani ki pipe kadai bai tang hakikat tu kan ni ki benta jong ka apar Shillong khamtam haki jaka baya lengba ki jaka jong katna chipai kantop ru hakani ki nongba Shillong haki benta bahab banya lengba ka cantonment board nang ta lengba ka surok jong katna PWD hakabai dai ba kajingya lengba ki jaka jong katna chipai nakalyang menteri rangba bat usembor menteri rangba kejela kin sakhot yakren yaki he jong katna chipai ban yakren halor kane bat hakabai dai pan bat katna PWD laong bakadan kajingis tho jingmon hapdang katna PWD bat PHE kawai pat kadaw kabala ban pensuki khendiat ya kajing pentrekam yakani ke projek sam lengba ka Phase 3 kadai ru alor kajing penthamai biang ya kamang pisa namar menta kajing khen kalpoi syaka sispa klor tingka bakan top ya kijing tray ki balami hadian bala sandor bat penkre nak menta kani ke projek I gani kajing isya kam simpor syu kading isu ab ya kapor tang katu kat ni bagi wara ab yang kabinet bat ya kani ka water policy ro o nakalang chief minister bat ka MD government ngila ang nuat hi bangin le kan de ka sinjam ka banin kong ngatrai ba na ki state baro opo ri India kan de ka Meghalaya ban launch ni kong yani ka state water policy hakani ka ri India jongi bat ya kani hi bangilai kan bat minister in charge of water resources bat udah ban ban tip bakani ka water policy ngin lon pok state kejongi bat ulah sutenat ru bat daldehi unwan chini ban wan lon ra wat la kata ru wat prime minister udon kamut ban wan lang langi pelaj yani ka water policy hakatan ka sngi ka bangipo te ngasko ban ong ke ba kum minister ngakarpat hi baro habaro ki angkel ngi trilang kenang ba ke bede bat ko umbam ko umdi kan lo ka bajab habaro kilim kidon tu ki sekdam ki badi nang tinapo o umyau tu terter ni kidon gumba kat kejing i jonga basi i da khmat ba ya unti i alai teli kidon nang tu mo ada ban late inspect dal de nampat late ko teli exactly dengan umtip hot ka department ni kan ru simkhia ba mar kum ba hi ba jing ti ma ko jing sai siap itiki banta te kalong ka ba samjing ngi kumno ban ai te ko umbam ka ba khot ka ba suba skipat ba teng PE kumakalong mata ni kipor PE ba ko teng kalong lati haki berti haki ngi pendam teng ka along palat ka jing jabok ko nang teng hi dangi kle ne pen khot ya ko bat kini chemical teng hi hap ban ai kambon teng ka jabok no kalang lati no ko kani ro ka wei ka banta ba kta yang ada isu halor kajing ti mau ti siapa ladang tina po wa umio I kani nakalang department kumbakalong mentahi nakalang sarkar po kajing lamu chief minister ban form yang ni ka water policy kebangi la adab ban stang ban menjur kumnon pelaj yang ni ka water policy te hang ni lalong chairman hi do chief minister namar ka water policy ke kantup sibun teli ki department kamtam ka forest ka soil bat ka water resources bat ka PHE te habe dei bagani ka bentaru ngin ketup lang ikan ni hak tak bentah jangka water policy ka latest jangka ni ka water supply scheme jangka Phase 3 po Shillong dok ka balong mentahi ka scheme ka ya ji cha ni tu kamdei ba ka sange kat kum tu ka bisa ka badan ka bangsa ni penya di sekemat ini ka scheme kan nempat increase tan hadu data try da kum no new po sao ni pesan itu kini gilayung apai hadu mentaru kidang tu kai ki bagi pendap hadu mentang atip bakadi na poi da po 6 mile per Shillong ka amau ba yus hang ni te la boni ke balon naka ai ka sanction ke bagi yo naka urban affairs ko miswa ba implement hadu mentang maka kam kadang long progress mi te ngi pat yo up to date ke ba long specific nomor kam kaya bank ti ki pat men mentang ki badang sa hi ke dai bitang ni po Shillong kan ki Shillong badang te na po army
Madang ni po jan Rhino tu kidan tu kidan cantonment hang tu ru bat kini ki pipeline ki khamsa khambua ni kedai napo ka ketika main PWD road napo cantonment ke ban le jadu sinang kuar tur ketika wi ke main hot ya kini ke lai kren nak po chakapor ndai wat akata ru ngala highlight ya ni ki issue ba bat di TCM bat chief minister ru nak nom ngin haban khot ikini ki sipai ka ba ngin haban ya kren bakin sa ban le yunu pipe ling bagi jaka joki sipai kani jing sha ngi le bu ak tu ndai ke ka jing thot kalong ki daw ki bangi ngi kendu hai kam politics ing tu dan kam ban rosh wa sini setai sport delhi ku tu po tingin pansenge ibu dan swa kendian tema try la kumno hanu bunai mta ngin pendap ya kani bakin yo sedang bercecak ya kam kumbakalong mentate ngaso bakani ka kam ke jing stu jimut ke puldi bat PHE angkat bat ki ofisa bro ngaso ka ade ka pensuk yangi kumno baginya cekmat ini kam pi mentah ke ai ka bangan bu terkat nganam la ban bu terkat tan namar ba ngidon kam ka revise estimate yani ka scheme te ka ban ko hi kalong ba ka pisa swang ini ban yo te mendin ru ngenang ya phone bat ka hut ko bat kila offer ngi bakin pha ya ka DPR bat ya ka amount jong ka scheme ka bagi nang don kam ban revise hadu kat nu ti klalong ready ban fund te hendri ka ni ka banta hab ra apo department kumno bangin pet ba ban misar ba habe de bat ka funding bat ke interest ke bangin ha bat sia ka revise estimate aku tu tinggi poi ku masih sepak krul nai temdai bat ong tang nam ta ni ka scheme kidon ki kam ke babi extra mar bangin ayat je po sat ke itu ku kini kitai ki ban hapan mi bat hable extra ya ke ai ke bangin dapat create itu scheme ki ba miswa te handai kat kum kang jing tip menta te bangin lai khen ba na pa reduce ke ai ke bala ban long latest kemot prapo krul kam dei banduna kam dei banduna ya ka prapo krul ke jinglot nam ta ni ka revise estimate kai ka terkat ke bang ibu korong cispa san krul handai ke banduna du kan long prapo krul em ha bai dei kini ka upar silong kandidat skua an petip lang ifi kadon nak jong ke scheme ketika water silong kadon ketika mau 89 water supply scheme te katai mentar ko sukses bat ka kam mentar ka bang ila yo solution na du manswa kadi lai pokrul temta ni ka scheme ketika kala poi hadu hang te po riu meri ketika bang ila tes te katai ru mentar ka along sukses ba na ka fund ma ketika scheme yo dang social fund te tu por ka sa sakamba san krur te mentai ka san krur ngila yo tingin alan pendap loy kat bala ini scheme tu upar silong te ke ai ka jing jong ki nong sung sinong jong upar silong hi bro away leng ba ni ka scheme rang ila yo ban pendap sniki pipeline ban nya ceki dong repair kemut kan saya rap ba kan long ka ka pahu ya tika upar silong hi bro away kani le ka ayat sak matu su ban ya kanika krista silong water place kan kani tika la poi ski pra po kumpat poi nyu po riu nyu punyo pesan lai pokrur tu po em ka tu nomor ba nak lai pokrur mensua ka sa ka scheme ka ban pelaj ka fund ka last ka san krur te mata yani ka fund ru san krur ki la pelaj te kemut ba long progress ma ka ni kam nomor ka pisa baro ka ba sanction ti ka scheme kemut ngila don hakti kumnon pentri ni scheme pi ka ba sya menta kam de shu ka ni new scheme mo kadi ka old scheme ki balada yo sanction mensua na ki we ki scheme ka ba kadi ka new shillong yo ni ka new shillong ro ka bangile ken ka ba mensua yo sanction ka lai spa ar pokrotam hak tu por yo na SPA te hadian ba ka scheme SPA haba ki pelaj ya ka fund ki pelaj we gitu ki balada pentri 100% hadian tu nyu persen hadian ada penyu persen ki cim sak san persen hadian ka san persen ki cim sak ar persen te ka ba hapo ya ka absen persen japo omon kila stop no funding te kan new shillong ro ka hab ka benta te ba ka hab ka benta te nakal yang ka department menta ngilai song perkam kumno ban pentri kam yang te kan new shillong water supply scheme te menta ngila reduce yang ta ka among ka bangin hab an pen kre la kalong kumno no cis pa san pokrur menta ka new shillong te habe dei bat ka bak mararo kini district ru ngina pen kre menta la kini sit kumba nriupau ne prapo krur nam ta ka headquarter joka bakmara te ngila pharu ya ka dita soyong water supply scheme na kini sit kumba san pau krur ye nam ta ka soyong hi barokoi dita soyong kadi ru ngila pha ek proposal na po kini sit nam ta nusnam
arja kat khandai arpo te kumbagalong hakini kasnam arja kat pra kat khandai ngelayo sanction ya kanesit habai de batka tura phase 2 laipo sankrul katum ta kam ngadapan alot ka kam klaya caca cakman bat arf sankrul habai de bakani ka kristal sora water supply scheme bakani ka wakadar ro la issue da department te kani ro ngin sasdang no hi mardor ni ka scheme bat habai de bat ka nongpo headquarter district kani ru ka scheme ka bangila pun kre caca menta kumba nyo pho pra pho krul bat nginang pa ka proposal sa ka 15 finance commission bat habai de tika clearan rambai e ka tiru tekari ka scheme ka barim temantaro ngila ai sanction biang tika scheme sa kumba arf sankrul lakmum no ka gariban point no ski bajba te habai de bat ki scheme ki barit habai de ki rural water supply scheme ro ngila yo kumba pho krul menen kini kisnam ladam nam ta ki snong kendong badon kami ni kumba umdi kibade ka dor ka ba arkror ka ba laikror ka ba sarkror habaro kanika state ka jongi ngila ya balance lang ini scheme haman na ka way pat ka way ka division bat ka way pat ka way ka constituency te habai dei ka ba mentaru ngidapan kre na kanika RIDF scheme habai dei bat kanika greater mau flang mau ngap mabisu combine scheme kani rukan kos kumba arpo prakur tikani ru ngila pha hak proposal bat yani ka greater light core water supply scheme na ka RIDF yakani ru ngila pha lang proposal te katno ngin yo ya ka fund ngin sapeng habai dei ban pendikam yakani ka scheme namar kani ru ka ta sibanta habai dei ba ka phase 3 namar ka snong mo flang ka ka snong ka ba le bhai ngi ki slong ka ai ko umbam ka lai free ka jaka ban ai ngi ketika umbam nang tin po mo flang sini po silong tel da ka mo flang kam dan tomot kanam la ban long te kum tangi don kam kani kalong ka ban kam ya khamat ya kani ka mo flang mo ngap abisu combine water supply scheme